Pole pole. Tupangeni laini mbili. Tupangeni laini mbili. Tupange laini. Jackie. Tupange laini. Sawa. Aneleke uno kina na katimu bana kana katimu kienda Sakuria Pita siapa ni Syai. Unajua. Jefa. Amwangalie picha sasa. Kasmail kidogo. Sawa. Mama picha sasa. Pole tu ya picha hapa hivi. Haizi kuja mbili.
Wewe kwa kihawi. Sijui kama watu wengine ni vile hawajui Kikuyu ama hawaelewi Kikuyu. Nasema tuinue mkono mmoja juu. Wewe kwa kukomwe uge mwathani arathimelize. Wote shigoye ciothe ukwenda. Muhoere tu ndagika imwe. Muhoere tu ndagika imwe. Gweta ritwa riake mbere ya Ngai. Itiga wari gweta uge Ngai amwike wega uge Ngai amwambararie Ngai arathime heo ciake na maundu maingi biũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũndũ ũcio noguo ũngĩmũteithia mũno. Ũndũ ũcio noguo ũngĩteithĩtie hizi naguo wa kũmũhoera Ngai, wa kũgweta rĩtwa rĩake mbere ya Ngai. Yusufu oigire wakinya he mũthamaki, tigĩrĩra nĩ wagweta rĩtwa rĩakwa. Ũyũ mũndũ tondũ twĩtĩtwo nĩ Liz, tigĩrĩra nĩ wagweta rĩtwa rĩake mbere ya Ngai. Na Ngai nĩ egũkũrathima na Ngai nĩ egwĩka maũndũ mega. Mwendithĩrie mũtũrĩre mwega, mwendithĩrie maũndũ manene, mwendithĩrie kwambarara. Tondũ we na hinya ũcio wa gwĩka ũguo, tondũ Ngai witũ nĩwe athikĩrĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kuma hau nake Mrs. Bishop akorwo agĩũka haha ũguo nĩgetha anyitithanie maũndũ macio mothe nĩgetha ndĩmwĩre hau hangĩra tũgwĩka. Hallelujah. 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 Father, we give you praise and we give you glory. Father, we give you praise and we give you glory. Father, we give you praise and we give you glory. We honor you because you are here. We honor you because this is a new day. We honor you because a new chapter is about to be written again. And today in the name of Jesus, tunakushukuru wewe Mungu wetu kwa sababu ya dada yetu Liz. Tunakubariki juu wewe umekuwa Mungu pamoja na yeye atakumpatia siku hii mpya. Tunainua mikono yetu tunakupa utukufu. Tunainua mikono yetu tunasema wewe ni Mungu na tunakiria kwamba nguvu zako mpya zinaenda kumshukia mara tena katika jina la Yesu. And our Father and our God, we thank you. Kwa sababu huyu dada sio dada tu, but she carries an atmosphere. And today in the name of Jesus, as we receive our bishop, oh God, kitu kimoja tunajua, she will be released once again. She will be released once again. Now more than zenye wale tuwale Jesu, ushuhuda wangu wa Kamoromu, niorazi kuone kareke. Ushuhuda wangu wa Kamoromu, wina wangu wa Kamoromu, niorazi kuone kareke. And now with the joy of the Lord, nataka tuinue mikono yetu. With the joy of the Lord, tuinue mikono yetu. Tuinue mikono yetu. Kwa sababu Mungu wako hapa. Sasa tuweke furaha. Now we bring the joy. Let us give God all the glory. Wacha tushangilie. Tushangilie. Bwana asante. Bwana asante. Kutupatia Liz leo pamoja na familia yake. We give you all the glory and we give you all the praise in Jesus' name. Amen and amen. Wapi makofi, wapi makofi, wapi makofi kwa Yesu. Asante sana. Thank you muno tondona aino maraikira na ni maroka kwa wingi. Asante sana Njega wa keyboard nza kuona. Na ndĩrona boss lady Joyce Rogo na ini ikifio maroka Ngai wa mwamũrathime na mwĩke maũndũ mega. Ndĩrarora mathaa maitũ ũrĩa mahana. Thaa ici